I pozdrav svima ljudi, sa vama je Nikola. Ljudi, danas, kao što vidite, danas nećemo da igramo nijednu igricu. Znači, rešio sam malo za promjenu da snimim jednu reakciju na pobesnele ljudi i pobesnele streamere. Znači, ovo je inače video gde oni streameri na trovu što snimaju, ili na Twitchu, ne znam ja gdje je ovo, što lome kompjuteri i sve to, znači nerviraju se na max i tako to. Dakle, ja danas radim reakciju na njih da vidimo da stvarno lome kompjuter ili se samo zezaju. Ajde da vidimo. I'm pressing! Ujebote. I'm pressing 5 and it's not working! Burazeru moj, da si ti normalno, šta si ti uradio, brate? Au, već u startu vidim da ovo ne valja. Bajo moj. Jebote, izlomi tastaturu. Skroz sve rasparču na komade, jebote. Znači, onaj prošli je bio fazon, šta sad radimo, na tastature nema. Jao. Jao, brat. Jao. Nope, Jao. nope, no, not doing it, not doing it, not doing it. Jao. I didn't press right. When it happened, I was like, why did that happen? Čekaj, on je smiren. Ne seri, brate. Ja mislim on smiren, brate. Kad udari jebote. Polako, brate. Polako, druže, polako. Polako, druže. Idi odlete, brale. Lik je ladno nokautirao, brale, ceo krevet. Jebem ti. Evo, brate, ovakva, brate, budala treba da vam se It's another thing. It's a purple fortress. A Is ko je there any ovaj? way to tell where it is? Inače, ja ove youtuberi uopšte ne znam ni ko su, ni šta su. Dakle, samo radim reakciju, jednostavno. Wait, you actually fell for that? No. He must be trolling, right, chat? Chat, Stigle donacije, on, brate, poginao. he must be kidding, right? What is he doing? If you don't beat this in 5 days... Ne seri, zakočila mu se kamera. Joj, brate, ne seri, koji si ti kralj, evo. Ja ne verujem. Owe me a kiss. Ha ha, Jake. Ovaj brat uživa, svaka mu čast. Ne seri, brate, ne seri. Au, brate, mili. Kako pade, brale, monitor. Srušio si ko sveća. Oh shit. Seri, bre.
Jel to sekirom lomiš PlayStation, jebote? Au. Ovo je, brate, rage. Znači nema. Ode tastatura, jebote. Jo, brate, znam ovu igru. Jumper. It's that last fucking jump! Yeah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They're not. Yeah. You just can't get into it. Oh, fuck you, Corner Nose. Fucking eat a dick, mate. He gets away again! Are you joking me? Are you fucking... Okay. Šta je sad ovo? Šta uradi, brate? Lik izlomio vrat, jebote. Blood trail rare spam, blood trail rare spam, blood trail rare spam, blood trail rare spam, blood trail rare spam. What are you doing with your mouse, Sabit? Man, what am I doing with my fucking mouse right now, dude? Very nice cave here to the left. Very nice. I'm glad I came into that cave. That sounded good. Oh, nice. I'm not afraid. I'm a little bit afraid. Yeah, I am afraid. I'm afraid. Because... Oh, jeez! Narrator dialogue. Okay. But... Oh! Heads up. Narrator keyboard. I was on it and then I fell! Ja, brat. Did you fall? Fall, Clint, fall for the loss. No, I'm not falling. Do it, it'll be funny Yo. as hell. Dude, I'll tweet about it. Clint, it's over, you won! I fell! Ovaj se, brate, ladno rasplako kao ja u onim detinjastim danima. Mislim, kao beba. He always gives up right at the end. What the fuck? Are you serious, bro? Fuck! I'm turning it. O, me non stop padaju monitori. Fium. Ne seri, druže moj, brate. Koji si ti legenda? Jebote. Evo ovo, brate, stvarno treba da se rodiš ovako lud. Why are you so mad, brah? It's just a game. You just put 7,000 hours into this fucking game, bro. Why you have to be mad? Only 7,000 hours, bro. That's not even a fucking year. You didn't even play this fucking whole game a whole year. You didn't waste one whole fucking year of your life playing this dog shit game. Why the fuck are you mad about a fucking game that you only play one whole year? Huh? I don't know. Maybe because I put a whole year into it. Brate, što ovo ispriča, blago njemu? Što ovo ispriča, jebote? I gotta go for it.
Brate, koči ti kamera previše. Au. Ovo se meni isto desilo. Samo što ja nisam upao tastaturu, ja sam lomio sto. Ali iskreno, i meni se to desilo. Na kraju stoja morao da umre. Sreća pa nisam dovatio tastaturu nego samo sto, brate. Inače rupu sam napravio, ruku sam polnio skoro. Katastrofa. Fuck! Oh. Znaš ti koliko je to zeznuto, brate, da pišeš i da ono, kao ide auto, brate, trka i ono, trkaš se pomoću, mislim, kucanja na tastaturi. Znaš koliko to zeznuto je. I'm actually not gonna play. I'm actually gonna get off. I'm not even kidding. I'm literally gonna go play Fortnite or something. I'm stressing so much right now. Like my blood pressure is going through the fucking roof. I didn't even hear this guy come. I gotta start playing. Play Reaction, Lynn. Stop listening to this stuff. Stop listening to this stuff. Stop the fucking sound. Shut the fuck up right now. I'm actually losing my fucking mind. I can't fucking do this. Oh my god. I can't. Feedback. Sine, polako sine, polako. Polako, smiri se, sve će biti u redu, polako. Polako. Samo se smiri. Biće sve u redu. Nemoj se nervirati. Level 1. Smiri se, dečko, polako. Daj bre, kaži mu da se smiri, evo. Jevo te, koji su ovo genijalci. Yeah. Ništa, to je to za ovaj video. Ako vam se svideo, a meni, brale, iskreno svideo mi se, znači, ni smeo sam se, znači, nema šta na svaka čast. Nikad su ako nisam nasmeo. Šalim se jas. Kad napravim neko sranje. To je to. Like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem videu. Tako da, to je to. Jedan veliki pozdrav i ćao.